manan kada kayo amin, manipod kini Kabsat Paula, sana po na nagantintay idaramay ta. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan maten, Da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, Kenny Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear manang biyanang, ada kakaiso ng anak ko kat ada natalged at trabaho na. Tunggalag sweldo siya ti pangtadan na iti sweldo na tawan pay mat ngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak iti imbaga na nga dan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanto na siya ti pangtadan na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdandan eh. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at renta. Ngamapay ay ang aganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kahit kumutun ti maddan iti bungod ko a pamilya. Nay, di kagsangit ang nanang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay, diyo kayat ti maddan iti pukaw. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Oho, nga ta. Amangan no agin sisingput lang. Kan may sa istambay mag awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa akun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Tasanda kayo apanawan dito'y balay. Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay iti pagyananta, danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing amin at di ta panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wan ano iso? Si kati matungpal ta si kamot ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Windanay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta taga pa. Wan Emma. Katagyaman ak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutuam iti kanan na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga arudan nanang. Ay saanen? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni. Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanam. Wan?
Ay na, baybayan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitday. Baybay anak ka nila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut dayjay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan, pakaragsakak da ito nga aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawan nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anyalangan nga tiramidok dito balay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultimo agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Ta nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mo. Ay talagang agungutak. No agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab. Ta agpayabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay nga anak ko. Wala ta, ada trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mo di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo takayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kuna na mga agsikawilak ka no lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimpusuan mo lang at atikas tingar aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ya. Ay naima, uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong ka ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarot kaya nga agtrabaho, akmat. Iliblibas kung tupit agwalis no laduma. Kaya nang ngamin diya balayan nyo, tatang. Man utikas diya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamam magtagwalwalis dito parangan yon. Kalkalpas mo sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan agselpon laang ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo ha. No nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam adi manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Oray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan nakla ang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, adda ijay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan.
Ayan ti masidalanan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga dyan manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, aywan na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti Rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasin sinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kinadlaw ko, talaga nga dasabsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagsweldo kan, Danay. Naibusan ti karga ti Ref. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, Mema. Ne. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingke, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwarta kan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni Nanang, Danay. Ala, paspasin siya amnat ako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito eh. Iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay nga ugali ni Nanang mo. Plastik mo gayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabahwak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Katsi kamay, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bale. Ano sumaron nung agsuldo akmanan. Bingayak to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit iswildom tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigo da kasta Awan mo't apulos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kaya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali iti baruak, sa bali itan. Adan asawak. Isorong bangla ati asawak, ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto, aginaw, mangisagana iti kanam, pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tedam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon ta nga agina. ibaga may di asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. At na makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Isumo gayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso ti pangtadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasim lat nga ising-asing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno marami dyo ti kakayat yaw. Narigat no nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patagday ta nga asawam ngam siya nga inam. Tagasam day ta, panawan nakpay gayaman ka pwede day ta babae.
Nasaysaya at no lumasin kami. Tapno ang mumi, ti adda ken awan kada kami nanang. Kat kasano ang ngarudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taykan kayo iti pangrugyan nyo. Ag business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga rod Mano ay atitid mo apagpuunak. Nayunam nga rod tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apawlakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di na paglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilak ko. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tada ti pan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di may papan ka ni nanang ka ni Primo akalugaran niyo. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano ko maana pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno man panagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Dani. Kasapulak ti kadwa, tapinanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Hala, makamu kayo nga rod nanang. Gamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpit ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nung awan, uray 2,000 mo isaw. Kalayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tanainayon mo't apakanan yun. Ison samot ten ti papapanan ti dawdawatan nyo akwartan hanang. Ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod na nga asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Nadda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay ta Primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha? Awang magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya.
Nung may karimlakid diya, masuportara maamin ang kasapulak. Sige, saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Agsinat ang aruda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Noawan may tad ko akwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikasok iti sari-sari store ko. Katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko. Gapoy ti panang pupuwersak kan kwa na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko. Kat nagbalbaliwakon. Lakastan, pigayem mo, Paula. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Hello gagayem, manipod ka ni Kabsat Elvira sa napod na nagan tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear manang biyanang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi, awan balay mi, isong agab-abang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, iti balasa nga. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Tinawaga kita. Nasaya at garod no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di, sir? Isagtang mo matilugan. Sir, nakitam di balasang analabsanta. Ha? Oo, sir. Apay ka di? Kaya't ko amam mo no asino day dya babae. Mabit lang nga ron, sir. Tayak tras ko tilugan. Anya ti madaydayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kitditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad da agunget. Ay, ninanang ko lang ti kadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan, pay, sir. Nasayaat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron, pay, at kape kayo. Saanan? Ada ngamin na patagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agyam anak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, dyan ang itulod ka anak ko. Sir Anton, matinang ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na ka anak ko. Kurso na danakan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo't, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agarom ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay ang maaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na ka. Isaganam tiluga, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kurso natak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ka iti mall. Hinton madamdama. Tagumatakak iti pasarabok kinkwara. Naimbag nga oras mo, Elvira. At iti pasarabok kin ka. Ala, da kayo matkayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira.
Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak namin kan ka. Ah, Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaiduma para kan ka. Ay ayatan ka. ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso ang nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Katsapay ko ma, tadapan nakaikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton ken ka anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjawlo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal di kasar da iti asawa na. Di oray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway at imtangkan ka. Alan, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Pagyaman na, Elvira. Inaklon na mutlaangan. Ay ayatan ka unay. Ay, nini. Ala, anak nga arak ko pa na. Kababay na kadagiti aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mamutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kulog mo nilanang mo. Ay, mabalin aya. Uy, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayo nga ginay ijay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may dayang Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Uy, napudpudaw dayjay. Amangan mo't no napo daw lang. Makitam daw no umay da dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya, Saan ka di na ibaga ni Sir Ginga? awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakla unay ti balay ti nobyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si kaan, nanang. May ranod ka mat lang. Ay wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amataya. Oh. Atoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Agshopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Aginjoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportara. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si ka mo't anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwata kay Toy. Agsaping ta. Kalpasan na, mangan ta itinginginaon a restaurant. Amoy ho aya matag order iti kasta. Nalakalaang dahi ta.
Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay Titi Inted ni Anton nga kwarta. Inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta na ijay. Ay, makabanog tag shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparamid yo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day talaang. Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Una na. Sa dinuti na paran ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwar dagi jayadwa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gundawayan na mo tirumwar. Adda pa panantain ton madamdama nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, baknang kamot anak ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam ti podno kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak nga minti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwarta aya. Kurangam pa ilakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadas mi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngabin, saan nga itagnanayon kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka di. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod mo tiliw-liw ata. Apay nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Ang damot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Buno saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan?
Tadanton anak yo kin ni Elvira. Nay, napauli magkamad. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check upin ton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Wen Anton, adanton anak ta. Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangkong amo ah. Kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, honey. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Hangka pa yan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Payat kunda ginana. Anda ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tana ibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaugyo. Ay, maborbor siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo laangan ni Ma'am Elvira, ah. Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Kapay, yan arabid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Lopay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Yak pa'y napapanawan ni Elvira dito'y balay. Urayag, amakapas ngay sa kaakto ag desisyon. Lalaki ti impas gay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umaye. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapas ngay ka mag-gaya, ay. Imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Ha? Unraw. Ay, nakaiayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dita, uy. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabalin ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong joke. Ne, apay nga ubaam. Amom ayati manguba iti ubeng si ka Noel. Apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaingas na. Ha? Ay, oo na. Kaing-ingas mo niya. Kaingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog yuide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver.
Saan lanam na minsan, namidduakan na mitlo, namin ado, adaras. Ni, ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagkalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gamnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak idita sawak. Tadyak may payan iti anak. Saan la may sa doktor, tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Kasi luti, amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapod na. Unaw, ipadiin itis tayo tubig. Ha? Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel na ikuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. May law anak. Pakawalin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Aklo na kung tagpaiso sa ano. May ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Dahito iti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo dahito. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isumula ti kabagalak na. Ano usan tayo na? May mayatin ti kastoy. Ngumti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray ko manubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adda itan. Aklunan tayo ka din ti kinapod no. Kanuray ta, ag-inainayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man na iti pagtrabawak, nana. Ay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man no, agsapul ka iti pagtrabahoam. Ay. Ngam arak sa matimapan mo sinapul manan. Abay nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan kanayon. Pang liwag lang, iti parekot, bakit? Inawis ng mga men, hindi kumpare. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot, ay talang matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makaamo kun kunam. Deta matarak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. No kaya mo, di ka tagsapol ito pagtrabuham. Kasi kalangan timanggad. Ora jainam. Ibaga, tagsapol mo dito pagtrabuhan na. Abay, gaputa ba kayo tayo? Saan ang nagtrabaho? Naglalayngan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat kunti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasin na nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, pikapsat mo nagayim mo, Elvira. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo.
Hello kagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikabsat ay misa napud no nagantintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemari dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasi mantiko na ni kabsat ay mi. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnet ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsak matana nang. Ngamin, amok nga makalong out tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin na chismosa, siyakla ang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matanana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matanang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matantigaraw yo. Wun day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak mo tan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan makapasa ko na may? Una na, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo ti pa nagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon? Di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak nanang. Eso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela. Takababain. Agkaradubli ka. Di kan aginrol no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanya kay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya dyan nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang nga rod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay may. Panaki-enroll manan. Diyak agiskwelan Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradubli Anya? Lalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno, makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nga giskwela Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradublin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpuson, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring mormanan na.
Apay, nagsakit ka. Ay nasaan, mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapol ka dagiti chismos sa atattao. Tawaklas dagiti atattao. Ha? Never in my life. Ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapol at tanangak mo ten ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, maray. Exactly, mare. Ngam di kayo madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapol ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pay lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapol nga iba inak di anak ko, mare. Anya matay nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay baduna. Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglakla ko itaramang nagang dud. Kang angot na jay lako na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na, ginawkan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Jayan. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ya? Tapman damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo, iso ti mang ipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kapsat mo. Nawatam. Wana nang. Ang mga noadda amuyo at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag idi iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, Uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababae na kamin ijay balay. Takanayon dak apang ngaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, Uncle. Iso ang mababae na. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabailan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di la maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho, nanang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain, ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagkunaamapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkitkita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Nabasit tumula ti sweldom ijay. Manumula ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga danubyok, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko.
padamela ka di a profesional. Sa balil ang kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga rod. Rumbeng la padamela adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam among tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Nakababain no nagalas ti badong. Professional di nobyo na. Iso ang masapol adisente ta ang masangputan na dito'y balay No kasta, addan nobyo ni Angel, nanang. Wen, pada na professional. Dakkel mutla ti sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak dayta. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka adi adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Taagrigat kan tulaeng. Uray ko ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang, Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? At sa kaman din do. Nonya ti pangadang mo paspasuro taklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayo, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Wen talangan mo't adya istambay laeng ti pagtinagan na, maray. Kasano laeng ti biyag da no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Wen bumak nang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasaya at mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo nga ay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo timud ko. Nay, apay ngay ka anak mo mo day jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na nga agawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kana sino ti kakadong? At as usual dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintauting yun, Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray, di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kana-kana. Narigat ti trabaho, ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo na kastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong dinsan mo agaret ti abroad. Ngam, mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta, narigat ti trabaho jay. Kabailak, uncle. Ngam, naibagno palubusan na katinam. Agpakadak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidom si Aimee. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti iniduro. Kabailak nga uray narigat at trabaho, nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom gay. Naimbag makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. Nonya ti imbaga, iso titong palam ay may. Ay na, siyak ti maranagan iti kastang aramidam kana-kana. tulungan da ko, uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya.
Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas amasakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulungkin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayaya. Di yun panunutan ni nanang uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga na ichay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabruton. Patbaybayan nyo agabroad. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Wan, no umawag di asawak ibagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin ay angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga di katrabahwak. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello nanang. Pakawaninda ko mano naglibas ak anag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kas Elias. Wan ananang. Takatulong ako nga rod ditoy. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit asweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjen. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabirok ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbag mga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay? Ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dya in-intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Di ka mandanagan. Agawid ka dita? Saan? Ta ipapasta man ng kadwa, Julius. Nasaya tadangan. Balang kantis. Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasinsindarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Kapwede pa ng kabil mo kanyak. Sinaan kan? Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka rin. Basta ang sinatan! Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma da dyan nga dindo. Bastahan ko nga kayat da jay. Ni Julius da ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan Sininaak di asawak gapukan niyam. Sir, tiliwan niyo dagita ba? Isugay tatang sawa. Angel, nagato ang pulis. Ay, dindo! Apa datoy? Di mo't nagsinatan? Ha! Kasta tirumbang itikas ka na kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matun. Awanan ba na dyan nga dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Di pa naglalakim.
Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Wan nga rod. Agpapabawi ak ngam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapuak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanya. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod anak ko. Pakawanan na ko maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka anak ko. Pakawanan na ko Tinagtagibasit ka nga anak ko. Ngamjakim pagarup apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagi mula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Manipod din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di taan nariknak ti pamatagnakat agyamyamanak, taurekas kasano naragsaka, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko sa nikwa di Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatrimaan ko ti sigod abalay mi. Alakastan, tigayim mo ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sa kabsat, diti drama tayo. Hello kada kayo amin, naragsak nga oras yung kay panagbuybuyakan, panagdangdangag itagon daway, kapadasan ni kabsat ara saan naapod no anagan tintay ipatangatang wanikan biyagita. Dear manang biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti dida mo adalimod anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasa. Rogyak man ti agsalaysa. Anyat masidangay, Nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, day jelangan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida ka mo't iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso ang nakalukluk magda. Agdahit ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay, nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanin, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta-enjoy yan tapay ti kinabalas ang kan kinabarota. Katwa na. Kan maisa. Awan pa imot lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha?
Apay awan urnong mo, Jire. Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho Anya trabaho maya. Kwa, maki-extra aklang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka ije balay mi niya. Tapno maamamuda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Ha? Agure kaya? Ara, mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga datakil, kailo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Sika ngay baraw, manot kilom? Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayet basit. Ha? Ay sos, iti kasta pambagim. Agday dahit ka pailaang. Wen tata, tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam, ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmangana mo tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas iti kababagi. Ha? Apay nga problema anyo datake na kutong ni Jire. Kasla saan kay nga ron nga agbagay anak ko? Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto, tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga saan tangag bagay. Han nga tanga balikta, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon dagdayet. Aywan, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod katakwada. Nga agnaed akong diti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tattao. Gat ala Sika nga ron ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Dek, api nga iso tagin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Di kumaanak ta tagin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko na itang anak mo. Andirin nan samot ka asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw. Kwa, aglaba ka dagiti murang tayo tatang. Ay na, ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to pa'y kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito yung balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan bakit?
Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Apay, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasadyay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugam tabakay. Saan napili? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan nadagsan at trabaho. Naimbag ang muna tagmaneho. Katsuruan na Amon to pa'y ni Ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kasano nga roda tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensya kan bakit? Marigatan nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalok magkangamin Mangan kay ti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin Ara. Inakman kay agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Si Katag pasada anak kau? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya ko na. Awan hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato tricycle ko tinix. Ha? Ne, agmanmaneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit aganya. Arkilaan kan. Tama si kuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan yung matnanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadaak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya, katmayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla idi. Para bakit? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga Jire. Tay paboritom bakit? Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista bakit? Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarag. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos kan nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo.
Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, tawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit. Makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapin na. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din di sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y Manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urayan kan ading. Ha? Kat, ada kanyam data Manong, mabayagan ka ano, orayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak matkiting agdardara sa ading. Isa nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngamita, kimutong kamutan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, Manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. At libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta, nagbakasyon ka lang itoy. Wen, tama ka uma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko maupo-payak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado dahi tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta may. Kaasi ka mo Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nga agtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itat sa nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di Ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay Ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaambatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut nga trabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot.
Awan ano kas jati pa kaya asawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pag kunaamang, Kasano katahan nga trabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na. Di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit ni dya lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagibalay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki ti agtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanakan no nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simuroten ni ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na dyan anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin niya ipagme. Ay, wun, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay, wun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ko, no gigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron ta agsukatak. Ng mga laka iti kwarta tamangan no masyurto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ni, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manot binalon mo akwarta. Ay, kwa. Inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. nangipanami ti kwarta ko na. kwa. Naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dyan kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man! Naklay! Mapantay dyan silad. Talak amom titusam. Gapo itinarabid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayan ako. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita kan kwa na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging ga na da magkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat eleksyon naadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti adakan ka. No lakit dita saan ka makagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklatat awan meten mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsak aklata, tadadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigayim mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo.